Okwatwa kw'abashabire bitugo mu sente za PDM kwizireho bwanyuma ya mukuru w'ihanga kureba agacencuira izoba ryo rwa mukago ruhire aha abatura banyango mu ward babire nibetombwitira bebembeza babo ngo babira abashahuzi batyo nuko aba State House and Corruption ino tukwimuceramo bakabayora mpaka mu cihome ca Shema Central Police Station muri Kabohe. Abatura nibagera ngo akaciko kabaruhize nebituga umbe niyo bajya ngo benda sente z'ikituga singa mbene mtwari ku abana ngumba biyo 30 abana 20 bazibahereza mwenye nanta kubatu bakuza kumpa sente noho gambe mtwari ku nabo bakariki batwara ngame mtwari ku erbaf body yitweji nyonde bangu niye ine more science niye ine more jezi ako cyo kubuza nanka Ronald najya tamahumura ntuza kutebekanisa okibuza kigiga hatumere ibintu biryamiza hata nababuza nabajya ngo ngabo nkintu muteko muri yoru noru wana kwara ka rumuntu ryo muntu wa hansi notekateka ngo sensi tano tuzukora abo kurikiriza batuyambe kandi munonga na government ababandi abebembeze nabo tubatfireho nabo baryokwe bahurikize babigira side kachiko kutatiroho ka body ya nyanga karbo president asuma garke nyuma nkoko mukuru w'ihanga Yoweri Kaguta Museveni arukurikiriza karyo muntu wa urijo abatura bakashaba ngo ahika hansa abahurikirize kandi rizoba cyahikirira nko kubashabire. President akagamba clearly ngo tarosheme kushashura na 10 kuza kutunga sente za parish development model. Moses Chigigo mushubuzo mu Kabohe kandi chairman wa PDM Sako obuyabira taka kwasurwe byakabyehakana mwetantare okutunga sente kuya sente mu bantu kugira ngo bahereze loan za PDM ekishube cyo kureberaho kandi ahandi tuza kwikayo mu parishes zindi kugira ngo abantu bona abarire sente za PDM ebituga babakwata abakwatwa harimo Erbafo Loans, Moses Chigiga chairman wa Sako, Ronald Lyarengo muhandiki, Sara na Magembe, Caroline, Michael hamwe na Jesper Mtariyebo Town Agent kandi ababona bashango mu rukika Kabohe Division. Amakoraga gashakwa Michael atwakire.